Tajkunski mediji se već odavno i ne trude da prikriju svoje podle namere, koje imaju prema Srbiji i srpskom narodu. Tako N1 televizija radi na izveštavanju opozicionara iz hotelskih soba u Berlinu, gde su otišli da traže sankcije za sopstvenu državu, kao i da se novac kojim se finansiraju bolnice, škole, putevi preusmeri nezavisnim medijima ili preciznije rečeno da se preusmeri za N1. Tvorci ove prljave kampanje su Pavle Grbović, predsednik i poslanik Pokreta slobodnih građana, Borko Stefanović, potpredsednik Stranke slobode i pravde i Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta, koji su za N1 priznali svoje ciljeve, koji su usmereni protiv Srbije. Pored toga, nedavno su se na malom protestu N1 koji je održan kao skup podrške mogli čuti navodi da je srpski narod genocidan, na kom je novinar i pisac Rade Radovanović javno optužio sopstveni narod za genocid. Ni malo obraza, ni srama. Mediji kojima je Kosovo nezavisno, a Srbi genocidan narod, traže podršku od tog istog naroda. U ovoj igri našao se i Tajkunski danas, koji se utrkuje sa N1, ko će bolje da ispromoviše autošovinizam. Tako je danas dotakao dno i dokazao da predstavlja talog novinarstva, kada je objavio skandalozni tekst u kojem je heroja Blagoja Jovovića proglasio za ratnog zločinca. Inače, Jovović je pucao ustaškog lidera Antu Pavelića, koji je odgovoran za logore smrti u kojima su ubijani Srbi. Naslov ovog teksta glasi: Blagoje Jovović je ratni zločinac, a u tekstu je izraženo gađenje zbog inicijative da se posmrtni ostaci Jovovića premeste u Srbiju. Naslovi i tekstovi tajkunskih medija puni su autošovinizma prema svemu što je srpsko. I sve to zarad podrške stranih službi, kako bi zajedničkim snagama sproveli prljavu kampanju protiv Srbije.